petkom u 16. Poštovani slušatelji, dobar vam dan na početku ovotjednog izdanja emisije Petkom u 16. Danas u studiju Radio Vrbovca pozdravljam moje goste. S nama su Josipa Bažant iz Vrbovičke udruge mladih. Želim vam dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Tu je Mateo Žunić, također dobar dan i dobrodošli. S nama je i Valerija Jakuš. Pozdrav Valerija. Tu je i Karla Ledinski. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, kao što sam rekla, članovi Vrbovečke udruge mladih, a povod za današnji razgovor je ovogodišnji 22. po redu Vumfest, kojeg tradicionalno već organizira upravo Vrbovečka udruga mladih. 19.7. i 20.7. na prostoru AKC garaža održat će se još jedno festivalsko druženje, dakle 2 dana traje, petak i subotu, a ono što nas očekuje reći će mi moji gosti. Za početak možemo onda krenuti sa dnevnim programom u sklopu Vumfesta. Karla, evo vama ću prepustiti riječ. Što ste pripremili ove godine? Pa evo ove godine koji svake počinjemo prvo vani na otvorenom prostoru. U 18 sati do 19 traje bir yoga koji vodi Dora Sandić u suradnji sa Vrbovičkom udrugom pivara. To je ovako, ja sam prvo mislila kao da li radiš jogu pa i onda piješ pivu, ali nije, nego kao ideja je da balansiraš pivu dok radiš jogu, ali naravno možeš ti i popiti usput. U isto vrijeme počinje, ali završava od 20 sati oslikavanje lica. To je više kao za djecu, ali naravno mogu i odrasli prisustvovati. Oslikavanje lica koje radi Ana Kirnbauer. Od 18 do 24 traje izložba jedne Čehinje koja studira film i bavi se fotografijom. Njeno ime je Ekaterina Kalačeva i predstavit će se sa 15 svojih fotografija i radova. Zatim u 18 sati do 20 trajat će sportski program, dakle to je više kao rekreativno, stolni tenis, mali nogomet, odbojka na travi i društvene igre za one koji žele. Dalje u subotu, dakle drugi dan, na otvorenom će se održavati od 18 do 20 ponovno akro yoga, ovaj put bez pive, također vodi Dora Sandić. Od 18 do 20 oslikavanje ponovno lica. Također od 18 do 24 i drugi dan izložba fotografije dalje stoji, za one koji žele pogledati, a nisu stigli dan prije. 18 do 20 i dalje, dakle, rekreativno, sportski program, stolni tenis, mali nogomet, odbojka na travi i društvene igre. Odlično. Evo, kao i svake godine zapravo imate i ovaj sportski dio, imate izložbe, dakle radionice, oslikavanja lica. Moram priznati, jako zanimljivo mi je ovo yoga sa pivom, pa evo, nadam se da će biti prilike da se i ja okušam o tome. Pa da, evo, za sve je, kao za sve uzraste i za sve tipove ljudi, sve prihvaćamo. Ok, za sada puno hvala. Osim ovog dnevnog programa, ono što je nekako i tipično upravo za Vumfest je onaj glazbeni dio, odnosno večernji program u kojeg spadaju i koncerti. Tko će ove godine zabavljati publiku na Vumfestu? Josipa, možete nam reći? Pa evo da, kao centralni dio programa Vumfesta, kao i svake godine, dakle planira se održavanje koncerta 2 dana. To je ove godine 19. i 20.7. petak i subotu. U prvoj festivalskoj večeri 19. srpnja nastupiti će 4 izvođača. Prvi od njih je Rodeo Drive. To je jedan ovako naš domaći bend, domaće snage, friško osnovani, a izvode rock i blues obrade. Nakon njih slijede Kranksi, koji su formljeni 2020. u Varaždinu, a sebe opisuju kao jungle punk band. Čine ga 2 tenor saksofona, truba, bas gitara i bubnjevi i izborno pjevanje članova benda. Tako da evo, općenito Kranksi donose puno pozitivne energije, veselja, a već su u nekoliko navrata nastupili kod nas, tako da su poznati Vrbovečkoj publici. Nadalje, došlo je do male izmjene u programu, tako da će umjesto Zerca nastupiti Šarena pojava, band iz Siska koji su zapravo energični miks hip-hopa, punka i rocka. I evo kao headlineri te prve večeri
svirat će nam Šiza, koprivnički band koji je na sceni prisutan od 2021. godine. Zvuk im je spoj zapravo aktualnih rock strujanja i ex-U alter tradicije. U ožujku 2023. izbacili su drugi studijski album Zebra koji će izvesti na našoj pozornici. Za after prve večeri zadužen je DJ Šanko, inače porijeklom iz Novalje, ali zapravo već i možemo reći dijelom i Vrbovčanin, koji je od 2021. naš resident DJ. Njegov osnovni glazbeni stil je house i sve njegove izvedenice, a povremeno ga možemo čuti u tehno izdanjima. Inače se DJingom bavi od 2006. Iza sebe ima nastupe i rezidencije po raznim klubovima u Novalji, na Zrču, Rijeci, Zagrebu, te jednu europsku mini turneju. U drugoj festivalskoj večeri također će nastupiti 4 izvođača. Tu nam je band Haze koji čine mladi koprivnički glazbenici koji su se okupili 2019. a upisuju se kao rock band s elementima blues rocka 60-ih i 70-ih te pomalo hard rocka. Nakon njih slijede nam One Step Away ili OSA, punk rockeri koji su na sceni od 2000. Nakon duže pauze 2016. izbacuju drugi album Ni grama srama ispod za pjesmu Nitko i ništa, a prošle godine izbacuju sjajno novo izdanje Z, popraćeno s 2 singla i spota za pjesme Stavi nas tamo ispod. I također su nastupili na raznim festivalima diljem Hrvatske, tako da je ovo preporuka da ne propustite njihov nastup na Vumfestu. I na posljedku, to jest ne na posljedku, ali kao headlineri, nam stižu dakle Demus Raž, glazbeni bjelovarski trojac, koji zapravo stiže na krilima hvaljenog 4. albuma Zepaksija. Dakle, band već nekoliko godina zapravo pripada najjačim snagama domaće rock scene, a sve su jače ime i na europskoj prog rock sceni. Nastupili su diljem Europe, od Londona i Dublina do Berlina, a Europa Vox ih je opisao kao jedno od najtalentiranijih mladih hrvatskih bendova te europske zvijezde u nastajanju, tako da svakako se isplati doći i čuti njih. Te zadnji band druge večeri je Cassia Tribe. To je dakle 8-člani band koji su Vrbovčani isto tako imali već prilike čuti na nedavno održanoj svirci povodom Dana grada. U njihovoj glazbi isprepliču se tradicijske zapadnoafrički ritmovi s nijansama psihodeličnog roka, džembe bubnjevi, dakle udaraju neke temelje, dok ritam gitara, solo gitara i bas dodaju slojevitost i dubinu. A za after te druge večeri pobrinut će se naši DJ old school rezidenti, takozvani puštači muzike, kako su oni sami sebe nazvali. Pa ostaće malo iznenađenje tko su i što su, pa također pozivamo da dođete provjeriti. Oni će nas rasplesati presjekom svih hitova zapravo koji su ikada svirali u garažama, tako da veselimo im se. Drago mi je da smo tako iscrpno izvješće zapravo imali o bendovima koji će doći i svakako je i to poziv svima onima koji možda i jesu i koji nisu čuli za neke od ovih bendova da dođu na Vumfest i malo tamo poslušaju, pogledaju tko je to i što izvode. Tako je, da ko se krije iza tih imena, naravno uvijek mogu i prije baciti uho na stranice bendova, na YouTube, Bandcampove i slično. Sada nisam sigurna nisam li čula, jesmo spomenuli u koliko počinje koncertni program? Moguće da nismo, ali nakon dnevnog programa nekako planirano je od 20 sati da kreću koncerti. Otprilike da, pa možda nešto sitno bude odstupanja, ali vjerujem da će svi doći i ranije na dnevni program, pa neće propustiti početak. Hvala puno. Ono što je isto nekako tradicionalno zapravo je da se uvijek pobrinete i za hranu i piće za sve posjetitelje koji dođu. Hoće li ove godine to biti grah? Hoće, da, naravno da imamo besplatni grah, gulaš za sve posjetitelje, za bendove.
i za naše volontere, za Okrjepu. Uz besplatni grah tu je i besplatni kamp. Svi koji žele mogu ponesti šatore i prespavati te 2 večeri tamo. Besplatan je upad, to nismo rekli. Znači, slobodno, otvoreno je, dođite, posjetite nas, ne morate ništa platiti, dođete, uživate, popite koje piće, pojedete grah. Za šankom su nam, evo sad već, ja mislim, 2. godinu, Time Cafe, Ivan Kolar i njegova ekipa iz Beer Squada. Sponzori su nam Staro Češko Jamnica, tako da će biti pića, pivo i ostalo. Moći će se kupiti i hot dog za ljude koji gladne kad nam ponestane graha i gulaša. Uz to moram spomenuti ove ostale informacije kao što su zahvale i sponzori koji su isto tako, znači, omogućili sve ostalo na festivalu. Tu je i vizualni identitet za koji je zaslužna Karla i ja, i uz pomoć Ivana Antunovića smo realizirali, znači, cjelokupni taj grafičku podlogu to jest vizualni identitet festivala. Opet imamo suradnju, znači, sa Bontonom koji nam je zadužen za ton. Za rasvjetu i za zvuk, uz podršku našeg kolege sa druge strane ovog stakla, Josipa Kolarića, oprosti, Kolar mi se pomotao. Slična prezimena. Neće zamjeriti, Josip se smije sa druge strane, slušatelji ne mogu vidjeti, ali evo, ne ljuti se, možemo nastaviti. Sorry, Joco, imaš pivu na mene, dobro. Za fotkanje će biti zadužen Luka Gudić. Sponzori glavni su nam, znači, Ministarstvo kulture i medija RH, grad Vrbovec, Turistička zajednica grada Vrbovca, Komunalac Vrbovec, i ostali koji nas podržavaju su Motel Marina, Obert Pavić, Trgomont Vrbovec, Jurval, Stolarija Prevarić, Metalac Sever, GM Grubešić, Konduko, Apitali i Asemo. Evo, i hvala i mojim prijateljima i kolegama koji su ovdje u studiju s nama, i uz to pozdravljamo Marija i Tinu. Danas Valerija, ne ide ti s imenima. Prevruće nam je, naravno, u ovom studiju. Dobro, spomenula si vizualni identitet, to je bilo i moje planirano pitanje. Možemo li malo detaljnije još čuti kada ste već tu o samom izradi? Pa evo, ja sam radila vizualni identitet za ovogodišnji Vumfest. Mislim, neki logičan možda, a možda neki mi nije. Inspiracija i motiv Vrbovca je vodotoranj, pa kako smo mi tamo svi malo dolje budi, kao odlučili smo da vodotoranj kao odleti u svemir, eto, malo da izbacimo iz rutine, ali opet prepoznatljivo nešto što svi znamo i počnemo upamtimo i postamo Vrbovec. Lijepo. Rekli smo, Karla, ti si radila, Valerija, i još smo spomenuli... Podrška je, znači, bila od Ivana Antunovića. Ono što je ostalo za spomenuti je, naravno, kad ste mi već ovdje u studiju, i ostale aktivnosti Vrbovečke udruge mladih, odnosno možemo reći neki presjek programa do sada, što ste imali, što ste organizirali. Pa evo, imali smo ove godine Vumzicu, znači povodom Uskrsa. Imali smo, znači, tu večer, osim Paljena Vuzmice, bendove Parola i Zerc. Parola je zagrebačko-vrbovečki bend, znači neki članovi benda su iz Vrbovca, nisam točno skužio koji su, ali baka od jednog člana benda je došla na koncert. Okay. To je baš bilo fora za vidjeti. Zanimljivo, mogu misliti. Da, i lijepo se popunio prostor tu večer i bilo je jako dobro. Iznenađujuće dobro. Da. I Zerc, Zerc band, zagrebački band sa frontmanom iz Splita. Da. Dalje smo imali 24. karaoke večer. To je bilo je dobro.
više manje razuzdano i nismo dugo imali karaoke pa dakle, vjerojatno ćemo u budućnosti još imati karaoke. To sam htjela pitati, jeste li do sada organizirali karaoke, ali evo, rekao si da niste, Pa pretpostavljam da je bilo nekada. zabavno. Da. Dobro, možemo nastaviti. Pa evo i dalje, 1. maj, tradicionalni prvomajski grah, plus sport i cjelodnevno druženje. Dalje smo imali, što je ovo bilo, 29.5. Band iz New Yorka, znači iz Brooklyna, Deadlift Echo. To je bilo fora. Bilo ih je fora ugostiti jer njima je bila prva europska turneja i prvi put im je bilo bio koncert u Hrvatskoj. I to je bilo zanimljivo i oni su imali podršku od Sentule, to je jedan sound artist iz Španjolske, iz Valencije, isto na jednomjesečnoj turneji i kao lokalnu podršku, to jest lokalnu tipa. Iz Zagreba band DDR, post-punk band je bio. I to je bilo zanimljivo. Deadlift Echo, to je shoegaze band i koliko ja pamtim, mislim da shoegaze band još nijednom nije bio u garažama. I to je bilo zanimljivo da su neki metalci su otkrili novi žanr koji mi se sviđa, makar nema veze sa metalom, tako da to je bilo zanimljivo. 8. lipnja Disco Gradele, DJ Šanko je puštao svoju kolekciju hitova sa Ploča i usput je pekao roštilj i ljudi su se družili. I 15.6. u sklopu Dana grada Kasija, Tribe, već je Josipa spomenula, znači bubnjarski kolektiv, i Robert Radamant, house dance DJ iz Križevaca. Da. I to je više manje to bilo za ovu godinu. Svašta nešto ste vi imali zapravo u garažama. Svi oni koje zanima više i koji bi željeli dolaziti mogu naravno pratiti vaše internetske stranice, dakle Facebook stranicu Vrbovečke udruge mladih. Da. Tamo redovno i objavljujete evo sva ta događanja, evente i satnicu i ono što je sve. Ma da, uvijek se objavi sve, da. Ok. Što vas čeka sada dalje? Nakon Vumfesta imate li već nešto za naredni period u planu? Pa za sad imamo 13.9. je koncert Neon Lajsa, to je synth punk projekt Gorana Lautora iz Zagreba. I imamo 6.12. band iz Ljubljane, Bibliban. I to je za sad sve šta je bukirano. Nešto je još kao u pregovorima, ali ovo je za sad kao dogovoreno. Ovo je sigurno. Da. Vjerujem da ćete imati još puno toga u garažama i neka vam ide sve po planu kako ste si sami zamislili. Za kraj, ono s čime smo i započeli, moramo se još jednom vratiti na Vumfest 19. i 20. srpnja, prostor AKC garaža. Što još možemo dodati? Jesmo li nešto zaboravili spomenuti? Pa mislim da smo sve rekli, znači vanjski stage, AKC garaža cijeline 10, vjerojatno već svima poznato, DJ će biti u unutarnjem prostoru, evo to je to. Da, i neće se moći proći ravno kroz poligon, nego morate ići sa strane jer je donedavno stavljena ograda. Dobro, ali imamo otvoreni bočni ulaz, tako da... Neće biti problema. Biće mjesto za parkiranje, bez brige. Parkiralište i spustite se dolje, blizu smo. Pozvani, apsolutno svi mogu doći, dakle od onih najmlađih do najstarijih sugrađana. Biće koncerata, biće dobre hrane, biće osvježavajućih pića, izložbe, apsolutno svega, za svakog ponešto zapravo. I ono što je važno, besplatan je ulaz i kampiranje, pa onda netko ako nema možda za taj vikend planove, može mu to biti neki mali odmor. Umjesto odlaska na more, evo može tamo kod vas biti. Odmor i izlet. Tako je. Ako smo sve spomenuli, ja bih ovdje onda i završila razgovor. Poruka za kraj? A ništa, vidimo se na Vumfestu. Ekipa, hvala vam puno i naravno vidimo se na Vumfestu. Vidimo se, bok.